ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. дар оғоз сархати хабарҳо. гулҳои ватан шукуфта болои чакан. баргузории ҳамоиши маърифати фарҳангӣ таҳти чунин унвон дар шаҳри Душанбе. омодагӣ ба озмуни ҷумҳуравии шоҳномахонӣ. ташкили тадбирҳои омӯзишӣ дар муассисаҳои таълимӣ. роҳандозии машварати омӯзишии Федератсияи футболи Тоҷикистон. ҳадаф тақвияти дониш, такмили малака ва ҳамоҳангсозии фаъолияти комиссарони бозиҳо. ҳимояи марзу буми кишвар, таъмин ва ҳифзи амнiyatu суботи сартосарӣ, рушду пешрафти давлат ва гиромидошти арзишҳои милливу давлатӣ дар ҳама давру замон аз хизматҳои содиқонаи фарзандони вафодори ватан вобаста аст. ҳамасола шаҳрвандони кишвар, хусусан ҷавонон, дар ду мавсим ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар мавсими баҳории соли 2026 шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ҷалб карда мешаванд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбонамон аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиа. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мактаби ҷасорат ва омӯзиши дарси ватандорӣ маҳсуб ёфта, ҷавононро дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва дӯстдоштани арзишҳои миллӣ тарбия менамояд. дар робита ба даъвати баҳории соли ҷорӣ ки аз 1 апрел дар қаламрави ҷумҳурӣ оғоз мегардад, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ба имзо расид. طبق نقش‌های تصدیق گردیده از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها شهر و ناحیه تابع جمهور شهر دوشنبه شهروندانی که با خدمت حربی آماده کرده میشد روز دعوت شونده اعلام کرده شده و در تمام مقیاس جمهوری چنین چاره‌بینی با نقشه گرفته برگزار می‌گردند. мутобиқи моддаи 7 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиа дар фармони мазкур чунин омадааст: хизматчиёни ҳарбе ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд, моҳҳои апрел-майи соли 2026 аз сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, гвардияи миллӣ, қушунҳои дохилӣ, вазорати корҳои дохилӣ, қушунҳои мудофиаи гражданӣ, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлия, батальони кишоварзӣ, агентии таъминоти амволи махсусӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба эҳтиёт рухсат дода шаванд. маврид ба зикри хос аст ки фармони мазкур санади муҳими давлатӣ буда ба таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар ва таъмини амнияти миллӣ равона гардидааст. дар воқеъ таъмини амнияту мудофиа яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. қудрати мудофиавии давлат пеш аз ҳама аз сатҳи омодагии касбӣ, маънавӣ ва ҷисмонии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста мебошад. در اساس ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حفظ وطن، حمایت منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعین آن وظیفه مقدس هر یک شهروند میباشد. خدمت وطن مادر برای هر یک جوانمرد این هم قرض هم فرض میباشد. خدمت حربی نه تنها اجرای وظیفه شهروندی بلکه سهمگذاری در حفظ صلح و ثبات، یکپارچگی مرز و بوم کشور و حمایه ارزش‌های ملی میباشد. باید قید نمود که جوانان همچون نیروی پیشبرنده جامعه با حس بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی میتوانند در تحکیم پایه‌های دولتداری سهم ارزنده گذارند. تجربه خدمت حربی برای رشد شخصیت، اراده قوی و احساس افتخار از دولت و ملت زمینه استوار میگذارد. در جریان خدمت شخص آمادگی حربی میگیرد، اینچنین جهانبینی، اراده و مسئولیت شهروندی خود را نیز تقویت میبخشد. با در نظر داشتی وضع مرکب جهانی معاصر، تامین امنیت کشور وظیفه عمومی ملی میباشد.
аз ин рӯ иҷрои фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват ба хизмати ҳарбӣ ҳамчун кафили суботу оромӣ ва рушди устувори ҷомеа арзёбӣ мегардад. саҳмгузории ҷавонон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ифодаи садоқат ба ватан ва масъулияти баланд дар иҷрои вазифаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. бехатарӣ истиқлолияти як давлат на танҳо ба воситаи як вазорати мудофиа, ба воситаи тамоми ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳое ки ниҳодҳои низомӣ доранд. ҳамаи онҳо ва аз ҳама муҳим тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд худашонро чӣ писару чӣ духтар муҳофизи ватан эҳсос кунанд. бояд гуфт ки имрӯзҳо бо саъю талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фаъолияти рӯзмарраи хизматчиёни ҳарбӣ дар тамоми қисму воҳидҳои низомӣ шароити зарурии маишиву моддӣ муҳайё карда шудааст. дар қисму воҳидҳои артиши миллӣ имрӯз афсарони касбӣ бо таҷриба барои баландбардоштани малакаи ҳарбию ҷисмонии ҷавонон, тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва садоқат ба мардумон фаъолияти босамар менамоянд. лозим ба ёдоварист ки солҳои охир шумораи ҷавонписароне ки ба таври ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил мегарданд зиёд шуда, шаҳрвандон баъди гирифтани аввалин даъватнома ба комиссияҳои даъватӣ ҳозир мешаванд. бо ибтикори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо мақсади пурзур намудани таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, бехатарӣ ва амнияти шаҳрвандон, инчунин баландбардоштани самаранокии мубориза бар зидди зуҳуроти номатлубу ҷинояткорӣ, шӯъбачаи сапёрӣ кинологии батальёни хизмати дидбонию пайраҳадории милитсияи пойтахт таъсис дода шудааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбамон Сироҷиддин Шакурӣ аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе. бо ибтикори роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо мақсади пурзур намудани таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, бехатарӣ ва амнияти шаҳрвандон, инчунин баланд бардоштани самаранокии мубориза бар зидди зуҳуроти номатлубу ҷинояткорӣ, шӯъбачаи сапёрии кинологии батальёни хизмати дидбонию пайраҳадории милитсияи пойтахт таъсис дода шудааст. марҳила ба марҳила ин сохтор бо инфраструктури зарурӣ, аз ҷумла макони махсуси нигоҳубин ва парвариши сагҳои хизматӣ, шароити мусоиди корӣ барои ҳайати шахсӣ, техникаву таҷҳизоти муосири сапёрӣ ва бо беҳтарин сагҳои хизматӣ аз кишварҳои Белгия ва Германия таъмин гардидааст. қобили зикр аст ки дар мақомоти корҳои дохилӣ самти фаъолияти кинология ва сапёрӣ ҳамчун бахши муҳими таъмини амнияти ҷамъиятӣ ва пешгирии ҳолатҳои фавқулода ба шумор меравад. вазифаҳои асосии шӯъбачаи мазкур аз кофтуков ва дарёфти моддаҳои тарканда, воситаҳои нашадор, ошкор намудани яроқу аслиҳа, инчунин таъмини бехатарӣ ҳангоми баргузории чорабиниҳои муҳими сиёсӣ, фарҳангӣ ва ҷамъиятӣ иборат мебошанд. сагҳои махсус таълимдида барои ҷустуҷӯ ва муайян намудани маводи тарканда, воситаҳои нашадор, силоҳ ва дигар ашёи хатарнок истифода мешаванд. сагҳои хизматӣ инчунин дар раванди назорат ва патрул дар маҳалҳои ҷамъиятӣ ва дигар иншооти муҳим ба кормандони милитсияи пойтахт кӯмак мерасонанд. сапёрҳо вазифа доранд маводи тарканда ва минаҳоро ошкор намуда, онҳоро таҳлил ва безарар гардонанд. бо ин мақсад дар шӯъбачаи мазкур таҷҳизоти махсуси фосилавӣ идорашаванда, муоинаи моддаҳои тарканда ва дигар муҳимоти зарурӣ таъмин карда шудааст. кормандон ва мутахассисони шӯъбачаи мазкур бо истифода аз дастгоҳҳои махсус ва дар ҳамкорӣ бо сагҳои хизматӣ минтақаҳои эҳтимолан хатарнокро муоина карда, барои ҳифзи ҷони шаҳрвандон чораҳои зарурии амниятӣ меандешанд. сапёрҳо маводи таркандаро бо риояи қатъии қоидаҳои бехатарӣ безарар намуда, аз эҳтимоли таркиш ва зарарҳои ҳаҷман калон пешгирӣ менамоянд.
قابل ذکر است فعالیت ثمرناک شعبه‌چه کینولوژی و سپیوری با آشکارنمایی سریوقتی کردارهای جنایتی، تحکیم امنیت جمعیتی و بلند گردیدن اعتماد شهروندان نسبت به مقامات حفظ حقوق مساعدت می‌نماید. شعبه‌چه مذکور با ترتیب نوبتداری شبانه روزی فعالیت نموده، هیئت شخصی آن در هر وقت شبانه روز برای اجرای وظیفه‌های خدمتی و واکنش فوری به حالت‌های احتمالی خطرناک آماده می‌باشند. در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همایش معرفتی فرهنگی تحت عنوان گل‌های وطن شکفته بالای چکن با اشتراک دایره وسیع نمایندگان مقامات دولتی، اهل علم و فرهنگ و دانشجویان برگزار گردید. تفصیلات این همایش در گزارش سعادت طاهری. با شروع فصل بهار تشکیل چورابینی‌های معرفتی و فرهنگی وابسته به ترغیب لباس ملی در مؤسسه‌های گوناگون بیشتر می‌گردد. ضمن همایش نوبتی در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبریت اکادمی، مسئولین کمیته کار با زنان و عائله، وزارت معماری و علم، اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و آموزگاران و دانشجویان شرکت نمودند. صحن اکادمی و تالار آن با آرایش ادانه زینت یافته، نمونه‌های نادر هنرهای مردمی و دستاوردهای ملی که بازگوی فرهنگ غنی نیاگان تاجیک میباشند به معرض تماشا گذاشته شدند. مهمانان از گوشه‌های هنرهای مردمی به خصوص نمایش متاح‌ها و لباس‌های چکن دیدن نموده با مهارت هنرمندان بهای بلند دادند. در هر یک رنگ این متو، در هر یک رشته این متو یک زحمت و یک مهر به این سرزمین پنهان گشته است و امروز باعث افتخار ما است که ما همچون نسل جوان برای انتقال این همه فرهنگ و احیای هنرهای مردمیمان تلاش میکنیم، زحمت میکشیم و البته برگزاری چورابینی‌ها باعث میشوند که هر یک ما مسئولیت پذیر بوده در پوشیدن لباس‌های ملی و از بین بردن تمایل بیگانه پرستی سهمگذار شویم. پس از بازدید از نمایشگاه قسم تنتنوی چورابینی آغاز گردید. ضمن برآمد مسئولین تاکید گردید که برگزاری چنین همایش‌ها در فضای علم و فرهنگ به خاطر گرامی داشت ارزش‌های ملی و معرفی فرهنگ تاجیک اهمیت ویژه دارد. تاریخ هزار ساله ملت تاجیک سرشار از سهمگذاری در رشد علم و ادب، فلسفه، معماری و فرهنگ جهانی میباشد. ضمن برآمد مهمانان چورابینی تاکید شد که چکن نه تنها یک نمود هنر مردمی بلکه رمز هویت، زیبایی و جهانبینی تاجیکان است. نقش و نگار رنگارنگ آن گل‌های زیبا و رمز آفریده شده و ترکیب خاص آرایشات بازگوی آرمان‌ها، جهانبینی و مناسبت اجدادان ما به طبیعت، زندگی و زیبایی میباشند. در ادامه سخنرانی‌ها تاکید کرده شد که صنعت چکندوزی و زردوزی تاجیکی از جانب یونسکو به فهرست میراث غیر مادی فرهنگی بشریت وارد گردیده است. این اعتراف بین المللی مایه افتخار ملی بوده، همزمان مسئولیت ما را جهت حفظ، آموزش و گسترش این میراث گرانبها بیشتر می‌گرداند. اینچنین برآمد کنندگان از تشبس‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد فرهنگی ملی یادآور شده ذکر نمودند که با تشبس پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک قطار جشن‌های مهم تاریخی و فرهنگی در سطح بین‌المللی تجلیل گردیدند. از جمله 2500 سالگی شهر استرافشان، 2700 سالگی شهر کولوب، 3000 سالگی مدنیت حصار، 1100 سالگی دولت سامانیان، 1150 سالگی استاد رودکی و 800 سالگی مولانا جلال‌الدین بلخی، 700 سالگی کمال خوجندی و حافظ شیرازی. اینچنین 5500 سالگی سرز در همکاری با یونسکو با شکوه و شهامت خاصه برگزار شدند. نقش خدمتیان دولتی در تحکیم خودشناسی ملی، ارجگذاری به ارزش‌های فرهنگی و دستگیری تشبس‌های معنوی و فرهنگی از مسائل دیگری بررسی شده در کار این همایش بود. بانوان تاجیک در طول تاریخ نه تنها پاسدار عائله و جامعه بلکه حامی فرهنگ، تربیتگر و انتقال دهنده سنت‌های ملی بودند. محض با تلاش هنر آنها هنرهای مردمی از جمله چکندوزی تا امروز حفظ گردیده از نسل به نسل گذشته است. چکن تاجیک و دیگر عنعنه‌های ملی من بعد نیز رشد نموده با زیبایی و معنویات غنی خود تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین المللی معرفی خواهند کرد. 10 سال پیش با هدف ترغیب طرز حیات سالم و معرفی دستاوردهای ورزشی کشور، شبکه تلویزیونی ورزش به فعالیت آغاز نمود.
امروز بعد گذشت 11 ساله تلویزیون ورزش به منبر با اعتماد اطلاعاتی تبدیل یافته است که نبض ورزش ملی و جهانی را به هر خاندان می‌رساند. همکارمان غنچه‌گل نورعلی‌زاده و اسکندر دودربگ گزارش می‌دهند. مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش طول 10 سال می شود که نبض ورزش کشور و جهان را به هر خاندان می رساند. امروز تلویزیون ورزش به یکی از سربیننده ترین شبکه های صحوی تبدیل یافته است. منبری که ورزشگران را معرفی می نماید، استعدادها را کشف می کند و محبت به طرز حیات سالم را ترغیب می سازد. در این سالهای فعالیت شبکه صدها مسابقه‌های داخلی و بین‌المللی را مستقیما پخش نمود. برنامه‌های تحلیلی، خبری و فیلم‌های مستند آماده ساخت و برای معرفی چهره‌های نوی ورزش سهم ارزنده گذاشت. پس هر لحظه هیجان بخش افیر مهنت صادقانه دسته ایجادی نهفته است. نواربرداران در گرمای تابستان و سرمای زمستان در کنار میدانند. کارگردان‌ها و مهندسان تکنیکی شب‌ها را بیدار می‌گذرانند تا پخش به نقصان انجام یابد. محرران و روزنامه‌نگاران هر خبر را با مسئولیت تهیه می‌کنند. استقبال از 10 سالگی تلویزیون ورزش با استقبال از 35مین سالگرد استقلال دولتی راست می‌آید. زیرا افتتاح تلویزیون ورزش با ابتکارات سرور دولت محترم امام علی رحمان که اصولاً یک سیاست خیلی خوبی ورزش پرورانه دارند راست می‌آید و در طول این 10 سال تلویزیون ورزش که آرزوی چندین ساله هزاران نفر از مخلصان ورزش بود، توانست که خواسته های همین مخلصان را به در سازد. یک نقطه ویژه این است که تلویزیون ورزش با زبان ناب تاجیکی توانست که همه گزارش ها، برنامه ها، ثبت ها، شرح خود را راه اندازی نماید. با افتخار 10 سالگی تلویزیون ورزش چورابینی با شکوه برگزار گردید. در آن نمایندگان کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان، مسئولان ساختارهای ورزشی کشور، رهبریت و کارمندان تلویزیون ورزش اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی‌ها تاکید گردید که تلویزیون ورزش در ترغیب فرهنگ ورزش، معرفی ورزشکاران تاجیک در عرصه بین‌المللی و بالا بردن معرفت جامعه سهم نظر دارد. برآمدکنندگان از زحمت شبانه روزی کارمندان شبکه یادآور شده، فعالیت آنها را نمونه مسئولیت شناسی ارزیابی کردند. من همچون یک روزنامه‌نگار جوان که دیرتر با این شبکه پیوستم و در اینجا من بیشتر متحدی سرجمی را دیدم که واقعا هم محیط سالمی این فضای تلویزیون ورزش به من امکان داد و اون دستگیری که از جانب رهبریت بود و توانستم در اینجا خود را تا اندازه نشان دهم و فکر میکنم که توانستیم در این 10 سالی که تلویزیون ورزش فعالیت دارد از مهمترین چورابینی‌های ورزش به طور شایسته انعکاس نماید و چهره‌های معروف کشور را در گزارش‌ها و برنامه‌ها و فیلم‌های گوناگون به طور علاهیدگی ارزنده معرفی سازد که این چیز فکر میکنم اولویت بیشتر دارد. 10 سال فعالیت تلویزیون ورزش این 10 سال تلاش، ایجادکاری و صداقت به کسب است. شبکه در این مدت مکتب تجربه برای دهها متخصصان جوان گردید. امروز تلویزیون ورزش با نیروی تازه و هدفهای بزرگ قدم به آینده میگذارد تا من بعد نیز پرچم برداری ورزش ملی باشد و شادی پیروزی ها را به هر خاندان رساند. در فرجام چورابینی یک قطار کارمندان فعال برای سهم ارزنده‌شان با جایزه ها و سپاسنامه‌های کمیته تلویزیون و رادیو سرفراز گردانیده شدند. این لحظه ها برای اهل ایجاد الهام بخش بوده، بار دیگر ثابت ساختند که مهنت صادقانه بی پاداش نمیماند. شروع از 2 مارت دور یکم به قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان آغاز شد. طبق ترتیب مقرر گردیده مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دوره یکم به قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی در نقطه‌های دائمی و سیار به قیدگیری 60 شهر و ناحیه‌های انتخاب شده جمهوری به راه مانده شده است.
рӯзи аввали ба қайдгирии довталабон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 100 ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе баргузор гардид. роҳбарияти маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон зимни боздид қайд карданд ки довталабон дар интихоби ихтисосҳо озод буда, чун солҳои гузашта то 12 комбинатсияи ихтисоси ба худписандро танҳо аз як гурӯҳи ихтисосҳо интихоб карда метавонанд. ҳозирин иброз доштанд ки соли ҷорӣ давраи якум яъне асосии ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказоиндашудаи дохилшавӣ дар 60 шаҳру ноҳияҳои кишвар ба роҳ монда мешавад ки тибқи ҷадвали муқарраршуда дар 43 онҳо 50 нуқтаи доимӣ ба қайдгирӣ ва дар 17 тои дигари онҳо нуқтаҳои сайёри ба қайдгирӣ фаъолият мекунанд. рӯйхати муассисаҳои таълимӣ ва сохторҳои мақомоти маҳаллии идоракунии маориф ки дар заминаи онҳо барои довталабон нуқтаҳои ба қайдгирӣ ташкил карда шудааст, бо нишони нуқтаҳо дар сомонаи марказ ҷой дода шудааст. дар соли ҷорӣ барои навгониҳои зерин роҳандозӣ карда мешаванд. яъне ворид кардани саволҳои кушода дар субтестҳои забони тоҷикӣ, адабиёти тоҷик, забон ва адабиёти рус ва забонҳои хориҷӣ. ва дар сомонаи маркази миллии тестӣ нашри ҷадвали интерактивии интихоби ихтисосҳо барои довталабон. навгонии дигар пешниҳоди тартиби нави интихоби ихтисосҳое ки имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати махсусро талаб мекунанд барои донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода ва таъсиси марказҳои имтиҳонии қабули имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорат дар минтақаҳо. барои ба роҳ мондани фаъолияти нуқтаҳои доимӣ ва сайёри ба қайдгирӣ дар ҷумҳурӣ марказ дар асоси озмун 291 корманди муваққатиро аз рӯи вазифаҳои роҳбар, ёвари роҳбар ва ба қайдгирандаи нуқтаи ба қайдгирӣ ба кор ҷалб кардааст ки ҳамаи онҳо аз омӯзиши махсус гузаштаанд. бояд гуфт ки давраи якуми ба қайдгирии довталабон то 30 апрели соли ҷорӣ идома меёбад. тибқи нақшаи марказ имсол давраи якуми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар марказҳои имтиҳонии 20 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор карда мешавад. довталаб новобаста аз ҷойи истиқомат ва макони ба қайдгирияш яке аз шаҳру ноҳияҳоро барои имтиҳонсупориаш интихоб карда метавонад, гуфта шуд дар раванди чорабинии имрӯза. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон бо иштироки васеъи хонандагони муассисаҳои таълимӣ рӯзи дарҳои кушод ташкил гардид. дар ин тадбир хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе ва ноҳияҳои атрофи он иштирок намуда бо шароит ва имкониятҳои таҳсил дар донишгоҳи мазкур аз наздик шинос шуданд. гузориш дар ин бора омода гардидааст. дар ин рӯз шумораи зиёди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ворид гардиданд. намояндагони донишгоҳ хонандагонро хуш истиқбол гирифта, маводи тарғиботию ташвиқотӣ ва буклетҳоро дастраси онҳо гардониданд. интихоби дурусти касб бо назардошти шавқу ҳаваси ҳар хатмкунанда метавонад дар оянда барои мутахассиси баланд ихтисос ба воя расидан замина гузорад. зимни муаррифӣ таъкид гардид ки айни ҳол дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ҳудуди 10 000 нафар донишҷӯёну магистрантон аз тамоми гӯшаву канори кишвар ва берун аз он таҳсили илм менамоянд. айни замон бошад донишгоҳ бо наздик ба 280 донишгоҳу донишкадаҳои олии хориҷи кишвар шаҳрномаҳои ҳамкориро ба роҳ мондааст ва донишҷӯёни кишвари мо дар донишгоҳҳои хориҷӣ низ дар доираи барномаи табодули академӣ таҳсили илм менамоянд. инчунин дар соли 2025 донишгоҳ узви ассотсиатсияи рушди устувори сайёҳии байналмилалӣ гардидааст ки дар он 42 кишвари дунё шомил мебошад. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон аз рӯи 106 ихтисосҳо дар 5 кластер довталабон ҷалб карда мешаванд ба соли таҳсили 2025-26. ҳамзамон чиқиле ки довталабон аллакай шинос шуданд, дар донишгоҳ тамоми шароитҳои созгор барои рушд ва такмил додани сатҳи тахассусмандӣ фароҳам оварда шудааст. дар ин рӯз беш аз 1000 нафар хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри душанбе ва ноҳияҳои атрофи он ба донишгоҳ ворид гардида аз шарту шароит ва имконоти ин муассисаи таълимӣ бархурдор гардиданд. инчунин чандин солҳо аст ки дар донишгоҳ гурӯҳҳои таҳсилоташ бо забони англисӣ, русӣ ва чинӣ дар зинаҳои бакалавр ва магистратура амал мекунанд ки ин метавонад баҳри забономӯзии донишҷӯён замина гузорад. албатта баргузории чорабини имрӯза барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ имконият медиҳад ки аз шароити мусоиди раванди таълим дар донишгоҳ ошноӣ пайдо намуда ва ин барои донишгоҳ як
василаи муҳиме мешавад барои ҷалби довталабон дар соли таҳсили 2026-27. امروز در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان با دستگیری به‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شرایط و امکانات‌های معاصر تحصیل مهیا کرده شده، در این درگاه علم و معرفت همه‌ساله از کسب‌های گوناگون کادرهای بلند اختصاص آماده کرده می‌شود. در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 29 آگوست سال 2025 آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی در سال 2026 برگزار کرده می‌شود. حالا دور یکم این آزمون در مؤسسه‌های عالی تعلیمی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و دیگر ساختار و مقامات مربوطه ادامه دارد. شرح بیشتر در این باره. در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 29 آگوست سال 2025 مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سوق و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری برای در سطح بلند تشکیل و برگزار کردن دورهای یکم، دوم و سوم آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی مسئول بوده وظیفه‌دار گردیدند که غالبان و آموزگاران آنها را از جهت مادی و معنوی هوسمند گردانند. در این زمینه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی دور یکم آزمون را در مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه تشکیل نموده است که حالا آن در سطح ضروری جریان دارد. آموزگاران مسئول دور یکم آزمون را در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 تشکیل نمودند که خوانندگان فعال در آن شرکت نموده مهارت و دانش خود را پیشنهاد نمودند. چو ضحاک بر تخت شد شهریار و روستاییان انجمن شد هزار، سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نامی دیوانگان. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا پسند. آزمون از روی 6 گروه و یک نامیناسیون دایر گردیده. در آن خوانندگان صنف‌های ابتدایی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، خوانندگان صنف‌های 5، 6 و 9، 11، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیل، خادمان علمی و ادبی و ایجادی، کارمندان ساحه‌های فرهنگ و صنعت، اسپیرانتان، عنوانجویان، نامزدان علم و دکتران‌ها، اینچنین کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک می‌نمایند. آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی با مقصد ارجگذاری به خدمت‌های شاعری کلاسیک تاجیک ابوالقاسم فردوسی و آموزش آثار و تاریخ پرقنوات و پرافتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همه‌جانبه کارنامه‌های شایسته نیاگان ملت در درازای تاریخ، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، افتخار وطن دوستی، تحکیم حافظه اهالی و به این وسیله شناخت نقش خلق کهن‌بنیاد و فرهنگسالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت که با دلایل‌های ردناپذیر و با تکیه بر سرچشمه‌های علمی و تاریخی در کتاب شاهنامه انعکاس یافته است دایر می‌گردد. یادآور می‌شویم که آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی با افتخار 35 سالگی جشن مقدس ملی امان استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار می‌شود. کارهای آبادانی و سازندگی و خرمگردانی در شهر با اوج و سرعت تازه جریان دارد. بهداشت محیط زیست یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست بنیادکارانه دولت به حساب می‌رود. در ناحیه‌های شهر دوشنبه در زمینه نقشه‌چاره‌بینی‌های موجوده این روند بیش از پیش وسعت یافته است. گزارش در این خصوص. рӯзҳои сироатӣ дар робита ба иҷрои дастуру супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи шоҳмансор тадбирҳои экологӣ вусъати тоза гирифт. дар ин замина тоза ва озода намудани кӯчаву хиёбонҳо, каналу ҷойборҳо, майдончаҳои варзишӣ, дохилу атрофи бинову иншоот ва ташкилоту корхонаҳо аз ҷониби сокинон ва сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансор амалӣ карда шуд. ин тадбир дар заминаи аксияи экологӣ зери унвони дастаҷамона барои ободии пойтахт талош меварзем гузаронида шуд. мақсад аз аксияи экологӣ пеш аз ҳама сазовор пешвоз гирифтани ҷашнҳои миллӣ ва беҳтар намудани вазъи экологии пойтахт буда, вобаста ба он тибқи дастури масъулини ноҳия тамоми кормандони ташкилоту муассисаҳо, сокинони маҳаллаҳо ба аксияи экологӣ сафарбар гардида кӯчаву хиёбонҳои ҳудуди ноҳияро аз партову зарфҳои пластикӣ тоза намуда, омода кардани замин барои шиноидани ниҳолҳои ороишиву сояафкан ва гулҳои мавсимӣ низ анҷом дода шуд. ба таъкиди масъулин тозагии ноҳия на танҳо вазифаи як ниҳоди муайян, балки қарзи ҳар як сокини пойтахт мебошад ва мо бояд табиати кишвари худро ҳифз намоем ва нагузорем ки кӯчаву хиёбонҳои зебои мо бо партовҳо олуда бошанд, зеро тозагӣ аз остонаи ҳар як хона оғоз меёбад. ёдовар мешавем ки аксияҳои экологӣ дар ноҳияи шоҳмансор мунтазам баргузор гардида ба ҳусни пойтахти азизамон шаҳри душанбе таровати тоза мебахшанд.
дар осонаи мавсими нави футбол сохторҳои масъули баргузории мусобиқаҳо омодагии худро тақвият медиҳанд. маҳз бо ҳамин ҳадаф дар меҳмонхонаи румии шаҳри Душанбе семинари омӯзишӣ оид ба ташкили бозиҳо баргузор гардид. дар меҳмонхонаи румии шаҳри Душанбе семинари омӯзишӣ оид ба ташкили бозиҳо баргузор гардида, комиссаронеро ки дар мавсими нав дар бозиҳои лигаи олӣ фаъолият мекунанд гирди ҳам овард. ҳадаф аз баргузории семинари мазкур тақвияти дониш, такмили малака ва ҳамоҳангсозии фаъолияти онҳо дар доираи талаботи муосири футбол мебошад. ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Сайвалӣ Дониёрзода зимни суханронӣ таъкид намуд, ки сатҳи чемпионат пеш аз ҳама аз касбияти онҳое вобаста аст, ки паси парда кори ташкилиро анҷом медиҳанд. рушди футбол танҳо бо омодагии варзишгарон маҳдуд намешавад, балки низоми идоракунӣ низ бояд пайваста такмил ёбад. футболи кишвар ба марҳилаи нави рушд ворид гардида талош дорад на танҳо дар майдон, балки дар сатҳи идоракунӣ низ ба меъёрҳои муосир мутобиқ бошад. дар кори комиссар тамоми талабот ва муқарраротҳои низомномаи мусобиқаҳои лигаи футболи Тоҷикистон ба онҳо шарҳу тавзеҳ дода шуд ва аз ҷумла барномаи идоракунии мусобиқаҳо ки ҳамчун маъмулан CMS ном бурда мешавад шарҳу тавзеҳ дода шуд ва барои комиссаро муваффақият, комёбиҳо, таманниёто мо орзумандем ва умедворем ки имсол низ бозиҳои чемпионатҳои Тоҷикистон байни дастаҳои чӣ лигаи олӣ, чӣ лигаи якум дар як сатҳи хуб, зарурӣ ва нағз корбарӣ баргузор мегарданд. семинари таълимӣ мавзӯъҳои нақш, фаъолият ва масъулиятҳои комиссарон, талаботи омодасозии варзишгоҳ ва инфрасохтор, маркетинг ва инъикоси васоити ахбори омма, бехатарӣ ва ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳамоҳангсозӣ бо дастаҳои мизбон ва доварон, инчунин тартиби пур кардани гузоришу ҳуҷҷатгузориро дар бар гирифт. мавсими нави чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ 6 март оғоз мегардад. бо назардошти омодагии пешакӣ метавон интизор дошт, ки бозиҳо дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор мешаванд. семинари мазкур қадами устувор дар самти касбият, интизом ва баланд бардоштани обрӯи мусобиқаҳои миллӣ арзёбӣ гардид. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, пирӯзу саодатманд бимонед.